الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير آمنا بالله وصدق الله العظيم الفاتحة Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Draga braćo i poštovane sestre, evo čast mi je ispred džematskog odbora da vam se obratim, da vas poselamim, da poželim dobrodošlicu našim musafirima koji su iz dalekog Strasburga došli da nas obiđu i da požele hajirli put našem dosadašnjem efendiji Harunu Efendiju Hodžiću. Naši musafiri su Isa Efendija Dacić i Mirsad Efendija Čolović. Poslije ću njih pozvat da poselame skup, da nam prenesu selame od braće iz Strasburga. I evo da poselamim i našeg ambasadora Bosne i Hercegovine, Almira Šahovića, koji je stalno sa nama i kad nam je bilo teško i sad hvala Allahu kad nam je lijepo. To je prijatelj našeg džemata, prijatelj Bošnjaka, prijatelj Bosne i Hercegovine i želim da nastavimo druženje s njim i sa novim imamom. Evo, hvala Allahu, sakupili smo se u ovolikom broju. Mislim da će naš Harun Efendija biti zadovoljan. Samo ne znam što ste došli. Da li ste jedva čekali da ga ispratite ili... To je znak da smo ga volili. A, znak da ste ga volili, maša. Ja mislim da je to. Ne bi vi došli na silu, ne bi vas Harun mogao silom doterati ovdje. Eto, ja imao bi čast da se zahvalim našem Harunu za sve što je učinio, da zatražim halaluka, ako je bilo nekih nesporazuma. Ipak 6 godina je podugačko. Ali eto, ovo je jedan od rijetkih primjera, ja mislim, koji bi trebali uzeti drugi za urnik, kako se može lijepo napustiti jedan džemat i ispratiti jedan imam. Kako može bez problema u slozi i u svemu i u hajru da bude.
Ja vam neću puno oduzimati vremena, samo da znate, Harun odlazi, džemat ostaje. Vaše obaveze ne zaboravljajte. Ako Bog da inšala imamo novog mladog efendiju, ja mislim ako Bog da inšala da neće ni on biti slabiji od Haruna. Jer idemo sve na bolje, a? Treba duplo da bude nego Harun. Duplo, pa dobro. Eto, toliko ja samo da pozovem našeg musafira da vas poselami. Bujrum Isa Efendija. Odmah ja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Draga braćo, dragi vjernici, dragi mu'mini, uvažene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ako mi dozvolite da u nekoliko rečenica sa vama podijelim bar približno svoja trenutna osjećanja, onda bih vam kazao da se moja osjećanja radosti i tuge u ovom momentu susreću. Hajde da i mi nekada krenemo od radosti. Radosno je to što vas kao musliman ovdje u ovom mubarek danu, na ovom mubarek mjestu vidim u ovom mubarek broju. A to mi daje dodatnu snagu da porušim ono osjećanje tuge, jer ono zašto bih danas bio tužan rezultatom, dijelom pokazuje da ne trebamo biti tužni. Raduje me to što, iako poznajem prilično historijat vašeg džemata, našeg džemata, kada vas u ovom broju vidim, onda je za vaš opstanak na ovom prostoru garancija ovaj džemat kojeg vam ostavlja Harun Efendija. Raduje me to što kod nas muslimana Bošnjaka je porasla svijest, hoćemo kazati i sazrila, da jednom za svagda ma gdje živjeli, musliman Bošnjak nikada, ama baš nikada neće zaboraviti svoju vjeru i neće živjeti bez džamije. Raduje me također i to što vidim ovu mlađu populaciju, mladu generaciju ovdje pred vama u prvom safu, a to je jedna posebna garancija naše dobre budućnosti. I onda kroz svu ovu radost, da vam ne oduzmem puno vakta, moram vam kazati, kada sa nekim dobro radite, kada ste u ekipi sa igračima gdje pobjeđujete, i onda kada ste u prilici da vas neko napusti sa kim ste do sada pobjeđivali, posebno vi ovdje u Parizu, onda je to jedan poseban osjećaj tuge. No, braćo i sestre,